إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يتوري ودني الله سبحانه وتعالى من جبرين والبر الجبه ونمي لإنكار دين الإسلام وأسل يتم للبر الرسول جل مكو في يترتقال ودول كالفات يدوبين jonni temmo jeeyal makko ngal o jeeyi e kom findinanen mo ɗoftare e nanande e jaɓande ene yettamo kanko allahu subhanahu wa taala yettoɓe ɗo hanndi e yettere e jarbimo jaarore ɗo foɗɗi o wiye ka deftere makko teddude jowma maɗa ñaawi o muuyi o farɗi wota o rewu sina kanko jowma moɗon jinnaɓe mum ɓe yumma moɗon e ɓen moɗon wondiri e maɓɓe no moƴƴiri. O wi si tawi goɗɗo e maɓɓe nawyi e juuɗe moɗon maɓe ɗiɗo kala ɓe nawyiɗi e juuɗe moɗon allah arsiki o wuurugol tawa eɗon wawi kamɓe ɓe nawyi allahu tabaraka wa taala wi woto wowlaɓe konngol jasingolɓe wota on gufuɓe wota on hacciduɓe kadi e hoore maɓɓe wolaneɓe konngol teddugol. ɗum ɗo ka suratul isra annabi meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallama ɓe makami ka sunna maɓɓe selluɗo ka sunna maɓɓe laaɓuɗo ɓe maki maktubun ala abwabi jinan annaha haramun ala aqilli walidayni. wonde no windi ka aljannaji ɗi fuu e majji wonde ɗiɗo aljannaji hiɗi harmina e dow on neɗɗo mo anndanɗa hoore makko jagganɗo yumma muɗum e ɓen mum wiyo allah dandoye ɓaawo yettugol meɗen allahu subhanahu wa taala duwano annabi meɗen ɗiraɓe yiwu meɗen duwano yimɓe beɗe bo maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen woni wondiɓe maɓɓe ɓen duwano attiɓe ɓen ka mofte toro allahu subhanahu wa taala koɓe gollani diina kanko yo allah mawninaɓe baraji muɗum yo allah o asi koye meni kadi yimtuɓe wawa ɓe moƴƴingol ɓuri ko ɓen ɗo moƴƴinno kon yo allah o koye ɓiɓɓe ɓeyno golla kaɗo diina ɓeno darano kaɗo diina ɓuri enege mawɓe meɗen ka darino ɓen ɗo. So ɗon feƴƴi hara yewtere meɗen jonte ɗiɗi je ɓen yewtugol ɗi haqqeji ngal ɗo kawtal e heɓuno darorde e finande men firɗinode nden walla yewtere men sakkitinde yewtere hannde ko gila yewtere arore ɗo waweten darde se heɓay kankoɓe ko seeno kadi wallitoɗe e yiɗuno yo nden ɗon toɓɓere yode laaɓu e bange haqqeji kawtal ngal wano jomiraɓe gande ɓe wiide en noon haqqeji kawtal ngal ko ɗiɗi nayi aramum ɗum ko moƴƴagol e maɓɓe ɗimmum ɗum ko jogitagol lorra mum hara lorra mum hewtari kawtal ngal tammu ɗum ko darodagol e maɓɓe si lorra fokkitaniɓe wallitoɓe jogigol lorra ka fottina toɓɓere nayaɓe men nden ko muññagol caɗele e satteɗiɗi ko heɓortaɓe kon aran ɗum no wiye basdul hayri ilayhim ɗimmum ɗum no wiye kafful ala anhum tammu ɗum no wiye ihtimalu adahum walla no wiye addifau anhum nayaɗu ɗum no wiye ihtimalu adal jahal aran ɗum ko wakkilagol moƴƴo e maɓɓe al ihsanu ila jari moƴƴagol e kawtal ngal ɗimmum ɗum ko wakkilagol jogito lorra mum kan hana lorra kan hewtari ɓe sabu bani adama no mari lorra haysi ko neɗɗo fittata suudu mum ko yaltina tuuni ni ndi yaltira e collari ma haysi ko on tigi yennodirta e ɓengure mum kon ɗum ɗeƴƴina kawtal ngal ma haajiji ko waɗata ƴiiroɓe ma yewtoɓe ɗum noon fof so tawi tampini kawtal ngal lorroyay jomuɓe yawmal qiyama haray ko wakkilagol jogito ɗum hara ɗum wawari yewtude kawtal mum ngal walla so yewti kawtal ngal insino yaafino e maɓɓe toroɓe yaafude e bangi haqqe maɓɓe mum tammu ɗum si bone sudike kawtal ngal koye on tigi daroto e kawtal ngal ha tawa bone ɗen iway e hoore maɓɓe maɗe on kaɓe hewtude
si ɓe heɓi yurmede wontida e maɓɓe yurmi non, si ɓe heɓi welo welo wontida e maɓɓe welto ɗon, si ɓe heɓi ande wontida e maɓɓe fewjanaɓe feere nafayde. Si tawi lurre ari ka kawtan ɗon daroɗa fiima moƴƴiɗa, si ɓittede saltede waɗi toon, si ɗa yajira feere waɗitoɗaɓe fiima lurra. Si woni ɗi waɗi ɗum jonnunoɗen misala o musidɓe meɗen hasoɓe forage ɗi yaltinana kawtal ka ndiyam ɗan, ma woɓɓe wuri kooɗa ɗum naɓa ka kawtal. Sadakaji ɗin fuu ko on sadaka ɗum ɓuri moƴƴude. Oɗo sahabajo tedduɗo radiallahu anhu o arno o wi nelaɗo yumma an fatike, e fillaye goo o wi yummaɓe ɓen an fatike, ko sadaka hombo mi waɗantaɓe tawa ko on ɓuri moƴƴude sadakaji annabijo sallallah sallam makanimo alayka bil ma, aray waɗu ndiyam ittu sadaka ndiyam. Ɗum woni wano asugol koloyel fewno meɗen ɗo forage ɗamana kawtal ngal, ma weeɓinana kawtal ngal kaɓe ara ɓe jawga ndiyam sadaka molanteɗo kala ko on tigi anniyam ɗon sadaka ɗon ko moƴƴi Allah waɗanayi. E yewtuno kadi seeɗa fi ko wiyete kawtal ko wonde islam kañum ko wi kawtal ko galleji 40. Sengo nanoma, sengo ñamoma, sengo hirnage, sengo funnage, sengo lowɓe ɗi galleji 40. Sabu oɗo hadis oɗo sahabajo tedduɗo arnoɗo wi nelaɗo Allah mi ari mi hoɗi e nokkure inni nazartu fi mahallati bani fulan, ɓawde huɗe nde ɗo nokkure fa inna ashaddahum li adan aqrabuhum li jiwara, wa fi riwaya aqrabuhum li baba. O wi nelaɗo mi ari mi weeri nokkel kaari mi hoɗi e quartier kaarijo, kono ko ɓuri lan tampinde yimɓe ɓen ɗon fuu ko o mo mi ɓuri kawtude on, mo mi ɓuri ɓattoninde on hoɗo e filla e go tambugal. Oɗo no tampiniɗan emo luriɗan. Annabi sallallah alih w sallam immini ɓeɗo sahabaɓe tato tedduɓe kohoɓe Aboubakar, Umar e Ali. O wonno tawaka e gay ɗi nayyi Usmanu bun Affan radiallahu anhum ajmain. Nenaɗo sallallah alih w sallam nurnoɓe maki yahe ka juuɗiɓe daroɗon e dambugal ewno ɗon ɓe wotere. Hey gonno yo musidɓe julɓe minen komin nelaɓe nulaɗo Allah on moɗon yomin yeeto gonɗe galleji 40 ko kawtal, awa hay goto natata aljanna ha kawtal makko ngal hoolo daɗiɗorɗo makko. Edan en toriki Allahu tabaraka wa taala yalla nafira yewtere men wonɓe filli torde ko tawde ɗum ɗo ko waaju ko darsu waaju yankojo no fillitorago ko noon haqqillaji ɗi ɓurata ƴettirde. La Allah al azan beelajo nanirɗe men ɗe noppi men ɗi wawa e maɗitade Allah asika e gollitirgol heɓe moƴƴe e goni gonirere mum wawɗo wallitade kadi yettina e ala ɗo ma yettina yewtere nden e woɓɓitiɓe enege makko kamɓe paraji ɗi yo Allah asika laɓɓingol golleji men. Nde fuɗɗinode nde yewtere ɗon e yewtuno aya yewtorno aya ka Allahu tabaraka wa taala wi ɗon wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Ɗe ayeje ɗo en adduno ɗe ayeje e nder yewtere nden tugorɗen firo ko oɗo ceerno meɗen waɗi ka tafsir muɗum ɗum ko imamu Saadi ɓe maki wonde ya'muru llahu ta'ala ibadahu bi ibadatihi wahda la sharika lahu wa huwa ad-dukhulu tahta riqqi ubudiyyatihi wal inqiyadi li awamirihi wa nawahihi mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu fi jami'i al-ibadat. Wiɗen imam meɗen As-Saadi ka tafsiru maɓɓe ɓe maki wonde e nder o aya ɗo wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an. Allahu tabaraka wa taala no yandide jiyaɓe makko ɓe to laɓɓinangol mo ndewal ngal kanko ɗum araw ka hidaka e ɗum ɗum noon woni naadugol daaɗe men ɗen eɗen majjindinanagol mo kanko Allah, sonnugol daaɗe men ɗen eɗen majjindinanagol mo kanko Allahu tabaraka wa taala, siina yamiroje makko ɗen
woɗɗito haɗoyde makko ɗen e dow harayde wela e dow harayde yiɗi waɗugol ɗum ine weltori waɗugol ɗum fanni neɗɗo no wadde moƴƴere tawi o yiɗa waɗugol moƴƴere ɗen o kala ko heɓinta ko wiyete ko ihlas ɗaɓɓinangol allahu tabaraka wa taala ɓe mana almahabbatu walhul ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi alamat ɗiɗo ɗiɗi ko ɗi maneji ɗiɗi min alamati al ihlas ko ɗum so ɓe mbawi ka sakkito ɗum so ndigi waɗi ko moƴƴi kon e dow imo yiɗi waɗugol ko moƴƴi kon e dow imo jasinkinani allah en ɓuuri wota allah ronkumo jaɓande wota allah joni salo ƴettugol ko golli kon emo jorti kadi ɓay allah ko moƴƴo allah toñata allah no yurme belajo allah jaɓanaymo ɗum ɗon ko timbinta ko wonde nen ɗon imo laɓɓinani allahu tabaraka wa taala ko allah ngal haray e yewtuno nde hewtuɗen ka aya o wi ɗon wa bil walidayni ihsanan wiwde ɓeɗo jinnaɓe meɗen yumma ɓen yimɓe hanaɓe teddinede yimɓe hanaɓe dankede yimɓe hanaɓe ɗigganede ɓe hanaka jagganede ɓe hanaka lorrede ɓe hanaka accidede e hoore maɓɓe ɗum woni wota moƴƴereji meɗen teɗuga yontagoɓe maɓɓe enen ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗum noon ɓe wuuri ɓe maayi ahyaan kanu aw amwatan wuurɓe ɓe laati ma ko ɓe mayɓe honno ɗiggiranten wuuruɓe en tugorno konngudi karamotoɓe ɓen ɓe holli wonde ɗiggangol wuuruɗo ko waɗangol mo kala ko o faala on ko tawi yeddugol allah alani waɗangol mo kala ko hatojjiɗi kon e maɗa tawa yeddugol allah alani ɗum wiyete albir ɗiggangol mo si tawi ari e nder ko o faala kon ko tawata allah no haɗi wono shirk wono bid'a wono masiya wono masi geddi jeyaɗi e geddi wono yaro ɓeere ma zinayi ma joɗɗintingol debbo mum mo tata hakkitiɗaɓe tati tawi mawɓe maɗen ɗaɓɓirima sika ɗum ɗo yawaɗu haray la ta'ata lahuma fi dhalik ɗoftagol ɓe ɗum ɗon ala ɗon wona haqqe maɓɓe ɗo joni noon misal yumma ma ɓen ma wiya ɓen kuma si tikkike haray ɓe gayni ma ɗum hakkitiro debbo laaɓe tati kono noon so yehi haray e gayni haray ko yajogo ko ɗon e hoore dewgal no harmi hakkude ma e makko ma ɓe yinna minen nde si tawi en wonday ɗo haray ko ɓe yahen ka jalangi yahen ka daaroɓe ɓen yahen ka ɗureɓe ɓen ma ka miɗeɓe ɓen ɓe darana en fi laawol maɗa e fi asikaji maɗa ɗum ɗo fof haray si tawi mawɓe tigi men noddimo e muɗum allahu tabaraka wa taala wi la ta'ata lahuma fi dhalik ɗoftare alanaɓe e ɗum kono noon ko hoore ya wolanɓe konngudi moƴƴi ko yaggiru ha sortodira e faale maɓɓe on ala bardinaari ɓe konngodi ko ɗum wa kullahuma qawlan karima wolanaɓe konngudi teddiɗi dari meɗen momi goɗɗo konngol allahu tabaraka wa taala e ɗiɗo konngudi allah wi allahu tabaraka wa taala wi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tushirikuma wa sahibuma fi dunia marufa allah wi so tawi jummamaɗe ɓen maɗa si tawi ɓe daranike ma ɓe gannanima ko woni en jahadaka ko so tawi ɓe gannanima ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmu fiya shirkana fiya yeddande kon ko tawata yeddugol an a heɓanta ɗum gandal a heɓanta ɗum yamirore a heɓanta ɗum ko wiyete ko battane moƴƴo allahu tabaraka wa taala wi wala tutihuma wata ɗoftoɓe heewi wa sahibuma fi dunia kono noon wondino e maɓɓe ka gurna ganna ɗo marufan no moƴƴiri masalan si jumma sonnaɓe wi mo naya tikko nayo jiiɗa suuɗa ɓandu ma si ni ɗum en haɓe ko yaƴiri si ɗa wawi hara ɓe yiyaari ɗum e ma kono noon hara de a ɗoftaki waɗɗa ɗum ittuɗa huncuɗa ɓandu ma ɗum e kene ɗum ɓuri moƴƴude te feere o ala ko ɓe ɓe yiide mum haray ɓe ɗoftortake ɗon ittugol coci ɗi wandina wonande sunniɗo e misal ɓena si ni tiggare hoore maara mi seetini si ni tiggare hoore maara mi huɗima min sa waɗata kilot waɗa zippo min sa wi ɗo an ko muudima tun jokkata gorko haray huɗima ɗon haray yoɓe huɗu ɗon ko yaa itto allah tabaraka wa taala wona ya ɗoftoɓe woni tun naya yawɓe hoore mum kadi annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki la ta'ata li makhluqin fi masiyati l khaliq goɗɗo
foftata e nder yendigol Allah haray